ugize amahirwe kuri Rock Media TV. Uri umunyamugisha. Niwe ugiye kumva iby'abandi batigeze bumva. Niwe ugiye kure iby'abandi batigeze babona. Ndacyari Musema Dizoni. Ujya wumva intambara iri kubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dore ngiyi nayikugejejeho. Twinjiye mu rubuga rw'imirwano iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki gitondo cyo kwa kabiri intambara ikomeje gufata indi ntera. Ugize umugisha wo kwa nkugejeje kuri iyo ntambara. Irebere. Si umugisha ariko ni amahirwe yo kumenya ibiri kubera hariya hantu. Kubera ko hari benshi bari kubyumva mu magambo, abandi bakabyumva mu binyamakuru. Ariko ngize amahirwe ko tugiye kwinjira ku rubuga rw'imirwano. Intambaro ibyutse ikaze cyane. Ugize n'amahirwe yo kwangiye gukumvisha ijwi rikomeye cyane. Sultan Makenga ari gukoresha ayobora abasirikare bo kugira ngo bashe kuzuza urugamba neza. Ikindi nanone ngiye kukwereka amashusho n'amafoto agaragaza uburyo ki Sultan Makenga ari kuyobora ingabo ze, ndetse n'uburyo bari kurasana n'ingabo za FARDC zifatanije n'inyishyamba zose zikora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nsaba gusa ahubwo bifatanije n'ingabo z'abashanshuro babane baturutse mu Burusiya. Wagene Group. Ngenda cyari Musema Dizoni, nyaboneka ntugende utarebye. Birashoboka ko yaba ari ubwa mbere winjiye kuri Rock Media TV. Niba wagirwa kugenda udakoze subscribe kugira ngo ube mu muryango w'abakunda Rock Media TV kandi bagakurikirana ibiganiro byacu uko bucya no kubwira. Buri munota mba mpakubereye kugira ngo ngezeho ibiri kubera hariya hakurya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye biri kura hirya no hino ku isi. Nasezeranye kutazagutenguha. Niba kandi umaze gukora subscribe, zirikana ko ugomba gukora share nubwo intambara kandi ikomeje gufata indi ntera. Abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babarizwa mu bwoko bw'abanyamurenge bavuga ikinyarwanda bakomeje guhura n'ibibazo bidasanzwe. Bakomeje kwicwa, bakomeje kugirirwa nabi. Nika nkwibutse neza ko abaturage bamaze gutegura imyigaragambyo idasanzwe igomba gutangira kuri wa 18. Iyi ni imyigaragambyo igomba kuba yirukana ingabo za EAC ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane ko abona ko nta kigeze za kumana rwose. Aya nama ko bitisha ikinyamakuru Okapi bikaba byatutse muri societe civile, aho yavuze ko rwose aba basirikare ba EAC ntacyo bigeze bakora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka twinjirane ku rubuga rw'imirwano. Uwo nguwo niwe nshaka kufata wese ya 12 kwa Kavaringa bacanganyikiwe. Konfamu Dawasiri ndamesha barafu. Dawasiri. Kara gasozi kabere aho ugeze na kone kugenda. Dengwa arasi. Kona semeneza ya kivuguto. Kilo papa. Unaona chini kwa mashariki urenze ranzi ibati y'umweru, hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri. Aho ngo ntiyaduye sarunze mukubitongo confirm. Ari gukongo kandi kumureba. Kilo papa anipata? Haya niho ayo kavanya kanori tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria. Bravo Sierra nani na usubiri yeye apite kama kushoto kwa mashariki pale. Ndio sema kwa kupitia wote. Hapo kabisa wazoo vizuri sana. Usije ndio unanipata? Aha. Hala kwa mashariki wasenga kulia confirm. Makubwa maona. Adiko nakimbia. Akora timingi sana confirm hiyo. Bravo msimkatie muda. Ndio sasa watai.
Watu harakisha bwana, asimpatie muda. Watu wapite kulia na kushoto. Kama sio pale kwa mashariki kwa mwili. Tembea vizuri mumwache, lakini harakisha kabisa. Wanakimbia. Sema wanakimbia, wiko na sote. Wase, wiko na kimbia. Nanda bango. Karibu wazamuke watu basinga na wende agapiningi. Baada ya masasu kwa yake. Umegashi. Cho papa irazi tukura ile nyumba nyekundu hiyo upige pale kwa mfano hiyo unapige pale yala mkoto bono la zola mkoto kata moto bora hiyo kaza nenda wewe kimbia kata tametupa pale kutoka kuni kabisa. Kajiwati papa na hakuna jamaa mpita pale. Ilianza tu kule kwa mashariki kwa mfano kwa mashariki. Wao ni wao wali kabari na kurudi boss ni wao wali. Mpige pale kabisa. Adame kimbia kwa mfano kile papa mumpige pale. Bangi meisha. Hapa tembea vizuri. Watu wanakimbia sasa na usirindia watege kwa mfano hii watege. Hapa atakuwa niko kwa hivi. Hajaoni mpaka hapa. Hapa tuombe vizuri akiwa tumpatie muda. Sasa leo karibu tena. Nabo shera mike leo kama nipata. Msipatie hadi muda confirm hiyo. Sasa leo jinga hafi. Pandisha. Atuko nini? Si basi apata nguvu maisha. Kutupa wanakamata sio walitafuta kupata hiyo bombo ya Romeo. Tutegemee kweli tuko nazo. Kama nani? Ya Castor. Watu wa Ferdel tawala. Wanaweza wadiba singe. Ngoja aje muda.
Abasirimi yawe biturura kamanuka marayo mazu wabwiye yuri kwirukana cyangwa kofamwe uwo nguwo niwe nshaka gufata wese ya 12 kwa Kavaringa bacanganyikiwe kofamu ndabasirindi amashobora ndabasirindi karaga sozi kabereye aho ugeze nako konde kugendera imbere y'abantu dengwa hasi na tengeneza ya kilo papa unaona chini kwa mashariki urenze ranzi y'ibati y'umweru hari indi y'umweru tena hasi hagati y'ibitari bibiri aho ngo ntiyaduye sarunze mukubitongo confirm kilo papa nipata haya ni wao kafanya kazori tiza shaka kuzikurura kubituria sasa mukubituria urukwa sawa ninde kilo 9 ihute kajari sakuba muse imbere yawe bari guhaguruka bari kwiruka konde kubakoramo akorwa siro ninde di uyu ninde urwa sirano mwacha gisirikali ninde ndamaye oda akosa sike banyombe gate humva kabisa do akabaya bayiki